Burazeri, nalazim se na Kraljevačkoj pijaci. To je taj takozvani srednji ulaz u Kraljevačku pijacu i imam nešto zanimljivo da vam pokažem. Evo ga taj ulaz u pijacu i pogledajte ovo. Da li možda znate šta znači ovaj znak? Većina od vas ne zna, misli da je to grafit kao i svi ostali grafiti, ali u stvari ovo je nacrtao neko ili ko je nagovoren da nacrta, ali taj koji ga je nagovarao da je vrlo upućen u simbole i u mračne stvari. Koji vidite ovde, to je nordijska runa, odal, takozvana runa sa slomljenim nogama, koja je bila znak zločinačke i mračne organizacije SS divizije Princ Eugen 7. Brdske, koja je najveće zločine počinila na ovim prostorima Srbije i bivše Jugoslavije. Ova jedinica počinila je bilo u operaciji Kopaonik. Oni su jurili četničkog majora Keserovića, Keser im je izmakao i oni su u jednoj crkvi 300 ljudi zapalili na obroncima Kopaonika. Se nalazi još jedan broj, to je 18. Ako se pitate zašto baš broj 18, to je prvo i 8. slovo abecede. Kao što svi znamo, prvo je A, 8. je H, znači to su inicijali Adolfa Hitlera. U Kraljevu, gradu mučeniku, gde je na zverski način streljano preko 3000 civila nedužnih, stoji ovakav jedan znak, simbol mraka i tame. Šta vi mislite o tome? Ko je u većem grehu? Onaj što je naručio ovo crtanje, onaj što je nacrtao ili onaj što vlada ovim podzemljem i ne želi da se ovaj znak obriše, koji na sramotu svih nas Kraljevčana stoji ovde već 10 godina. Ali nema veze, i ovo će jednom proći. Živi vi meni, bili zdravi, voli vas vaš gospodar Monstruma. Uživajte.